sam Katja Božić, učenica 7. razreda međunarodnog programa osnovne škole Matije Gubca. Naša učenička zadruga se zove To je to i osnovana je 2013. godine. Pohađam sekciju Co-Art Creative Studio pod vodstvom profesorice Ivane Devene-Cimić. Imamo 7 sekcija sa ukupno 100-tinjak članova. Do sad smo sudjelovali na 3 državne smotre učeničkih zadruga u Zadru 2016. i 2017. godine i u Vinkovcima 2018. godine. Naši su proizvodi često ocijenjeni kao kreativni, originalni i inovativni. Program naše zadruge se temelji na povezivanju tradicionalnog i suvremenog načina rada i vještina. Proizvode izrađujemo većinom od recikliranog materijala. Naš proizvod se zove didaktička slikovnica. Namijenjena je djeci predškolskog uzrasta, djeci sa posebnim potrebama, kao autizam i ADHD, i starijim osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti. Didaktička slikovnica sadrži edukativne sadržaje koji potiču razvoj motorike, logičnog i kreativnog mišljenja. U slikovnici možete naći različite igre, kao igre provlačenja, vezanja, igru tangram i drugačije oblike koje možete složiti, kopčanje i zatvaranje, prepletanje pješčani sat, slaganje po veličini i učenje na sat, drugačije teksture kao hrapavo, mekano i glatko, prepoznavanje drugačijih geometrijskih oblika i slaganje na slagalicu i kasicu prasicu. Namjera nam je donirati slikovnice dječjim vrtićima, Centru za autizam, Dječjoj bolnici Klaićevo i Domu za starije i nemoćne Trešnjevka. Ja sam Filip Šimcek, učenik 7. razreda osnovne škole Matije Gubca. Ja sam iz grupe Šašavih švelja i zadruge To je to. Mi smo na grupi radili ove stranice. Sada ću vam pokazati kako se radi jedna stranica. Od materijala nam treba 3 filca i od pribora nam trebaju škare, metar, olovka, pribadače, konac i mašina za šivanje. Za izradu trebamo izrezati kvadrat stranice veličine 20 cm i trake dugačke 18 cm i 2,5 cm široke. Zatim ih treba složiti i pribadačama ih pribasti za kvadrat. Kada smo gotovi s time, uzmemo šivaću mašinu. Kada smo gotovi s tim, uzmemo debeli filc i stavimo na to i još zašijemo i tako je gotov naš list.